Kubor nagaslem jong unongsan hima. Ka kenhun di Brian Records kalayok biang ya ke YouTube channel hadian katu kat ni tayo bakala syahak. Kani ka jing syahak ka dairu ka sin ka baar ya kani ka kenhun ka berjarap iki artis ha ka jelamai kalaya. Ha kani ka kenti kalayok leng ba ka jing rap jong UDJ Wanshan. Kumta kum ka kenhun ka ai kublaya baro ki bela ai mensiem ya kani ka kenhun. Klem dalak banjir kerteng ya iwei pa iwei ka kenhun ke syukwa ban ai kublai kerpang ya baro kiriu i jing rai bat kinong kersan barat ba nakari kasi bat jantia. Live ibarat ko pecha kanito ibor anta ni kindiat na syukwa ban ong cepi ba ka dibra indikot ha kanika kinti ba menta kala ila sahat ya ka account bat kani kani kesin ka baar ba ila ya kelu kani dunia bat kani kajing kelu dunia ha kanika kinti ba menta kalong ba ka compare nomor ba ha kani kinti ba menta ila yo bor na kajing yarap ba ila ai brio tingi ai ko bleker pangnya bro beladan menta ha ka nyarap ya kanika ban rikaw ya kanika channel jogi no kamtam ya DJ Wanshan ba kuloy ban yarap ban long ban pendek yang kanika channel ban penyo yang kanika channel jogi bat kunjungi ki jong tigi yarat ke mapun ang puan sekapuan ban yarap menta ki jong pradip kurba bat we pat ki ban nimla ban jer keteng betilak buat ki kamtam ya ki ya pi pai ba ki batershan ya kanika channel jogi ka di Brian Record ba ni sungu sikat dai badan kuma pisa ki pai ba ki basutu ya kanika campaign ka bani kwa ban pensno ka baro ki brio bani dai ban kershan ki update ti kunta lingba ka jing kershan joki nang ni sakmat na ban yarap susu ban peni ki jingrai bat